Vest o tome da mlađi muškarac prati, snima i napada Kragujevčanke i to mesecima obišla je Srbiju. Poslednji slučaj dogodio se kada je pratio ženu koja je šetala sa detetom u kolicima. Čitav slučaj prijavljen je policiji koja je reagovala i uhapsila mladića. Policijski službenici PU Kragujevac uhapsili su PP 30 godina iz mesta Čumić kod Kragujevca zbog da je 14.2.2023. godine u večernjim satima pratio i svojim telefonom snimao i fotografisao osobe ženskog pola na teritoriji Kragujevca, čime je izazivao uznemiravanje sugrađanki. Muškarcu je određen pritvor od 24 sata i bit će priveden nadležnom sudiji. Preduzimaju se aktivnosti na pronalasku drugih oštećenih osoba ženskog pola.